Sanibonani, welcome to Khanyile Academy. Namhlanje sizofuna ngoku-factorize. So, uku-factorize by taking out a common factor. So, uma ngabe si-factorize sichaza ukuthi ukucazulula i-expression esiyinikeziwe ukuze izoba izingxenye ozothi uma uzimultiplaya zibuyele kuleyo expression original. So, uma ngabe si-factorize by taking out the highest common factor, sibuka i-term sibuka ama-term esinawo bese sibuka ukuthi iyiphi i-term engenayo kuwona lawa ama-term wey-two enkulu kunawo wonke. So isibonelo ku-12x no minus 32y uyafana nokuthi masikhipha u-4 la ku-12x sizoba no-4 bracket 3x minus 4 sikhipha u-4 sisale no-8 no-8y. Yeah, so kule expression even u-2 ube yiyona i-common factor but akasiyona i-highest common factor and thina sifuna i-highest common factor ukuze sizokhona uku-factorize. So ukuze ubone ukuthi into yenzile yakho i-right kufanele uthi uma u-multiplya u-expanda ibuyele emuva kule expression eyi-original. Ke senze isibonelo sesibili ka. Okay, siphinde sibe ne-expression enamathemu akuwukuthi awu-minus 2a times b squared minus 4a squared b. So uma ngabe sibuka kule expression ithemu yokuqala ino-minus, ithemu yesibili ino-minus. So sikhipha u-minus as i-common factor yethu yokuqala. Masibuka ithemu yokuqala ino-2, ithemu yesibili u-2 uyangena kuyena, ungena kabili. So sizowukhipha u-2 abe i-common factor yethu. Siphinde sibuke ithemu yokuqala ino-a, eyesibili ino-a squared. U-a uyangena kayi-1, u-a ungena kabili. Yeah, ungena kabili. So bese siyawukhipha u-a. Siphinde sibe no-b ongena kawu-2 bese angene kayi-1 kulenye ithemu. So suwukhiphe no-b. So shuthi manje kule term yokuqala njengoba sesikhiphe u-minus 2ab sizosalelwa u-b, bese kule term yesibili uma ngabe sikhipha u-minus 2ab sizosalelwa u-plus 2a. Yeah. So mangabe uthatha le factorized expression uyi-expanda times ngaphakathi ema-bracket-ini kufanele ibuyele emuva. Uma ingabuyeli emuva shuthi kukhona oku-wrong okwenzile. Sizokwenza eyesithathu i-example. Sizo-factorize u-minus 12a plus 24a cubed. Uma sibuka kule expression yethu sino-minus 12a no-plus 24a cubed. U-minus ukhona kule term yokuqala kodwa awukho kule term yesibili, shuthi u-minus awukho common. Bese eyokuqala ino-12, eyesibili ino-24. U-12 uyangena kakodwa ku-12, u-12 angene kabili ku-24. Shuthi u-12 uyi-common factor e-highest. Bese siphinde futhi sibuke ukuthi kwithemu yokuqala u-a uyangena kakodwa, kwithemu yesibili u-a uyangena kathathu. Shuthi u-a uyi-common factor kithina. So simfake u-a.
sifake u-A. Shuthi kule cala lokuqala sisele no minus. Lokhu kusala kube u-1 ngoba u-12A times 1 u-12A. So sizosala no minus 1. Masiyibuyisele emuva u-12A uzoba u-12A times 1 akube u-12A nalo minus. Usiphinde futhi sibe no plus lana. Masikhipha u-12A lana sisala no 2A squared. Mangabe mangabe sibuka lokhu okungaphathi ebracketini akusekho nokukodwa okucommon okuchaza ukuthi siyikhiphile i-highest common factor angeke isafactorizeka ngaphezu kwalokhu. Futhi mangabe sizama ukuyi-expanda izobuyela emuva kwi-original answer. Siphinde sifactorize i-expression ewu-3A squared plus 6A plus 18. So kule expression mawubuka kwi-term yokuqala ino-3A squared. So u-3 ino-3A squared, eyesibili izoba no-6A, eyesithathu ibe no-18. So uma uthatha ukubuka u-3 uyangena kuwo wonke lama-terms. Ungena kakodwa, angene kabili, angene kawu-6 la kule yesithathu. So sizowukhipha u-3 as i-common factor sisale no-A squared plus 2A plus 6. Kodwa uma siphinde sithathe ukubuka lana u-A squared plus 2A kusane-common factor ewu-A esengaphuma. Kuphinde futhi nala ku-2A no-6 kusane-common factor engaphuma. Usengazikhethela ukuthi uzokhipha lana i-common factor noma uzokhipha lana. So singayenza kanjena, sikhiphe i-common factor ewu-A kule vidiyo sizokhipha ewu-A, sisale no-A plus 2 plus 6 as i-final answer yethu. Or enye indlela ebesingenza ngayo besingathatha u-3 u-3A squared plus 6A plus 18 simenze abe u-3A squared plus 3A plus 3A. U-6A ulingana no-3A plus 3A, so ingakho sishintshe u-6A samenza u-3A plus 3A kuwu-plus 18. Ebese sesikhipha i-common factor ewu-3A kulezi zombili. So sizoba no-3A bracket kube u-A plus 1 bese sithi plus la ku-3A plus 18 u-3 uyangena kakodwa, u-3 angene kawu-6, shuthi sizoba no-3 bracket A plus 6.